Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Sanibona Ningizimu Afrika. Ngiyabingelela igama ulinde kuhle ngwakhumalo. Ngisuka ehlala Nkosi ke enganza wethu nginiphathele ke namhlanje uhlelo lakho hlaba hlosile njengenjwayelo sithi ke #kwenzeka podcast. Angifuni ke ukwanda ngamaningi namhlanje ngoba insizwe ngithe ngiphethe ngibuyekeze ngikhumbula laphana kumhla ka10 December 2022 okula khona ke ngagila khona imkhuba ngilanda ke umjolisi simazi kakhulu ke thina ngelabazali sithi umalibongwe umntakagwala wafika wenza into ecokeme umfana 2022 ngiyakhumbula sasahlanganisa ngizokuveza namavideo amadala mhlawumbe uwabona ukuthi hey impilo ngempela iyathatha isikhathi unyaka sikubona ke manje u2025 kuJune uyabona ukuthi ke iminyaka iyahamba insizwa ke isikhombisa okukhulu ukukhula uzokhumbula ukuthi iswa lapha na ke emzumbe ngaphansi kwenkosi ushinga phethe ama album awu3 phethe S4 kulonyaka uzophethe ialbum S4 shothi ke ngiyacabanga ukuthi sefuna ukumqaphela lo muntu ukuthi hayi usemdala kula umculo kahlahla kaseyona i2K nje kuphela usengudla amahlathi impela kade egudla engena right ke kanti uzokhumbula ukuthi ke iking yama 2K ke lesimbiza kanjalo masemteketisa umfana kanti ke last year uqophe omkhulu ke umlande ekhipha ingoma Mayidululu hamsana nomnqobi yazo ingoma ke njengamanje ungena ku YouTube ino 9 million viewers wow what a wow soxoxa kabanzi ke namhlanje asithathe kithiwa simbingelele samukele kwenzeka podcast qhala wethu kwaphinda kanjalo ngiyakubingelela mfowethu futhi siyabingelela kakhulu siphinde sibingeleleke ababukeli bekwenzeka podcast sibuyile namhlanje abaningi bayangazi ke umjolisi lo okhulumayo njengamanje bathi silo sama 2K sho iCocomelon phansi emzumbe wandele enkulu isigodi ngiyabingelela kakhulu iCocomelon mfowethu awusibile 2022 mfethu ufikile kwenzeke ikamera yayiyodwa esemabili ama mic ayengafani kwangena branding sila isikhona manje hayi ushintsho oluningi mfowethu ushintsho oluningi kakhulu kodwa ke phela ushintsho oluhle ukushintsha kuhle ukuthi uma ushintsha ngokukhula ungashoni phansi ephezulu ya nami ngiyabona ushintsho selukhona umjolisi wakhuluma kangaka wemjolisi usaxoxa nje impela sekujwayelekile khona kancane man ukho noma yimina namanga kodwa uma uqhathanisa manje naqala ukhona mehluko phela kuyafana nasekuculeni ngathi nama hits asemaningi so yabona ngithi kuyakhuleka yana ngiyabona bana ngithi ngithe masilungisa ama mic lana ngathi mina hayi bafethu ngiyacela ukuthi mic kamjolisi nithi kuyisondeza ngoba ngiyamaza kakhuluma hawu sekuyangithusa nje manje mase ngimone esehlezeni ethezekile eseyibrazo kuyajwayeleka mfethu avele yasokuthini ngifuna umbusele back siqala ngo2022 ngakuvulisa kamnandi ngathi ngisacela ungishayele ingoma zakhe esayitrend ngaleso sikhathi esaseyithanda njengamanje seziningi ke ake siqale ngesigaba sokuqala ngaleze eyindala uma ubaba ulokhu wawuthini sasakaza ngayikho uzokhumbula kodwa wena baba ka Enzo yeah ziningi diye enkulunkulu ialbum yalandela emva kwalokho ake nje mfethu ungithintele zona ngoba ngifuna ukuthi ke sike sihlale phansi sizinze sibone ukuthi sisukaphi bese sibone unyaka sesikuwona ka2025 okay ungithathele inhlali bakhalisa mfowethu #kwenzeke podcast isemphela ndaba ke lesi sigatshana sengisethile nganza wethu engineer isemphela ndaba ke lesi sigatshana ngena kusona ngoba isigatshana lesi sesithandwa ngabaningi #ke uphathele uphazamisa ungakhali kakhulu iyaphazamisa yakwethu izokuphazamisa kancane izo nje thansi asame khawula kwethu ngihlale ngicina kuphi ke hayi khuleke mfowethu ngoba isekhaya wena usibrazo awubuyisele ya memory ukuthi udlala la uthi ogcina uthanda khona kodwa ngiyamthanda ubaba Enzo usidonzele nje bana simuzwe diye enkulunkulu ngasithenza ziningi ingoma zakho mfowethu eyindala esingafisa ukuyikhumbula ukuthi lensizwe isukaphi njengoba ila kunjalo kweNingizimu Afrika mina sengidedelile yemba alungtumazileke wena womoya wamyesu ngithi wemba alungtumazileke wena womoya wamyesu
ibisimhlanga ngithandana nawe wayiphula inhliziyo yami ibimhlanga iminyaka ngithandana nawe wayiphula inhliziyo yami lokuthi bakayenza umntwana-ke nowami lokuthi bakayenza umntwana-ke nowami akunjalo wethu sengivumile kuwe uyisuthando lami sengivumile kuwe uyisuthando lami hayi iNingizimu Afrika konakele ngiyawuzonda lo msebenzi mina ngiyawuzonda ngisithelithemba ngiyawuzonda lo msebenzi mina ngiyawuzonda ngisithelithemba lami diliyanda ngifuna nithemba lami lemakhaya ngithi diliyanda mina ngifuna uluthandi wami emakhaya woza mfana sa bonakalepi abafana bonakalepi emadoda bonakalepi abafana bonakalepi emadoda bonakalepi abafana bami bonakalepi emadoda naqale nabulalo bejani siyanibulala abantu wenzenjani naqale nabulalo bejani siyanibulala abantu wenzenjani abantu abanalo uphondo ufuna ngomama bethu abantu abanalo uphondo ufuna ngodade bethu amasakalethi wakho amasakalethi wakho amasakalethi mayo wakho nawambulala wena wambulala wena nawambulala wena wambulala wena ay shayihlombe bafana awuphela ngaka Mtshwalisi bangaka wabona bethu abantu banomona abantu wawuphatha kahle phela ngishaya ihlombe ngiyazazi inkabi zami vele bafutha mthana budamdana go back to square one mfana hayi mfana ngithi mana siyabonga qhawula kwethu kusikhumbuza la sisuka khona ake simbuke ke manje Mtshwalisi ku2025 inkabi yami ngangihalela yabona inyaka enye ungena kwi top 10 yoKhozi FM ngifuna ungithathe ungibeke inkabi yami ngalesi sigameko sengoma uMayidululu ngoba ngiyacabanga ukuthi izinga lakho mfethu belivele liphezulu uma ukhumbula kahle kodwa ifike nayo yakuthatha yakubeka phezulu sithanda nje usibeke mfethu uthola nje ukuthi indaba ezimnandi ukuthi kuKhozi FM uyangena kwi top 10 mfethu ngicabanga ukuthi kwaba yi-achievement enkulu kakhulu kumina ngumfana nje omncane kakhulu ke kodwa ke mhlawumbe uqala kwakhona ngoba vele ukungena kwengoma kwi top 10 ngicabanga ukuthi ingoma engena lapha ingoma ethandwa abantu nje bakuyi top 10 nje ukuhlanganisa unyaka abantu abayihlukanisi unyaka ngengoma abangayithandi so uma ngabe ngizongena ke mina vele ngicabanga ukuthi abantu bayazi abaningi ukuthi uMayidululu kwase kuyi remix kahle ngicela uhambe nokwazi insele kulo uqala kwakuyishandara pha kwi album so mayisibuya ke isibuya isibuya isisingili yabuya isiuMayidululu ke ngaleso sikhathi so that's why ke nakhona futhi ngicabanga ukuthi ukukhuluma nje
ukuyenza kwami abantu ababekade bethe ngiyoyenza ngoba mina I was just doing a video ku TikTok Sure. and then base bethi abantu ngibuyele e-studio ngangibuyele e-studio ngizokhipha ingoma ngase ngikhipha ingoma yabantu ngangasakhipha ingoma yami yeah. so ngase ngikhipha nje ingoma yabantu engicabanga ukuthi bayithatha bayibeka kuleli zingekilo njengamanje. So manje ke wabona ungena kwi top 10 yokhozi wawubona ukuthi hawu nayi lento engangilwela noma engifisa ngoba lonke iciko mfethu kunesigaba okubekela sona ukuthi yabona manje ngifike lesa sigaba ngiyobe sengibonile ukuthi imisebenzi yami emihle ngoba king yama 2K mfethu mukhulu inkulu le achievement esikhuluma ngayo njengamanje. Ngicabanga ukuthi uba sengishilo mfowethu mina abantu abangilwelayo nabantu futhi abangithandayo ngoba la ngikhona ngaphandle kwabantu abanothando lo music kwami ngaba ngikho khona. So ukungena kwami lapha abantu bavota futhi kakhulu ngokusemandleni abo okuwukuthi bachithe imali zabo okuwuthando kakhona lolo ngoba ingoma beyithanda and namanje engicabanga ukuthi ingoma engeke iphuphe ngoba noma ngiqhamuka manje la ngiqhamuka khona mangene emva kwakho kuba inkinga khona ngoba abantu basuke besayilangazelela kakhulu futhi ngifuna uqamba manga no ngifuna ukuchecka ke ngane yakwethu ukuthi ingoma isikhona njengamanje idla abantu umjolisi mina ngiyamazi before umjolisi evele umsebenzi wakuhamba kahle ngimas landele podcast engaphambilini wakwaveza ukuthi Khumalo ngiyaziwa ukwaziwa kodwa ngaqasheki kahle kungabe uhlelo kulonyaka ka 2025 2024 kwenza ngaleni ukhona umehluko obonile empelweni yakho ohloleni ke lokuqashwa ke manje ukuthi phela nawe ukwazi ukuthola okuncane ukwazi ukuthi ukwazi ukuthi umndeni wakho uye phambili. Ngicabanga futhi inkulu kakhulu difference inkulu kakhulu from that time namanje because manje umuntu obusy nje kakhulu ngihlalisekile kodwa ke ukubonga nje mfowethu kubo bonke labantu abasiqashayo nabasibonayo sifanele ukuthi besinika umsebenzi ngaphela njengoba ngingasho naseqaleni ukuthi into esiphila ngayo le njengamanje so nathi kufanele besinike ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe busy ukuze sikwazi ukuthi sigcine emakhaya kukhona nathi esikwazi ukwenza njengabantu abakhona emakhaya nabakhulayo abagcina ukuthi begcine kunedinga abayigcinayo empilweni so ngicabanga ukuthi mfethu ukukhuleke kakhulu nje umuntu uyahamba indawo futhi ayithe ukuqhela neyiseduzane nje bonke abantu bayasibiza mfethu ngapha nangapha left right and center sithembayo futhi ukuthi bazoqhubeka ngoba nalokho esizana akukho kuncane. Yes sizofika lapho ngifuna ukuchecka la nje ukuthi kwenzeke yakucela ngo2022 ukuthi ufike kunento engifuna ukuyifunda lana ukuthi kuwena ukuthola incingo futhi ukuthi ube ngoqala iciko elithola i-remix ngizokhuluma ngama remix elithola kusho ukuthini lento yokuthi sahlangana ngoba kungokuqala ukuthi sithola icika sike saxoxa nalo ngaphambilini siphinde silibuyise sibuyekeze izinkulumo zethu kuwena kufika kanjani lokho. Ngicabanga nje ukuthi into eyijabulo kakhulu noma ukuthi ke abantu bengakukhohlwa bekukhumbule ngaso sonke isikhathi kuyinto enkulu kakhulu kumina lokho njengoba usushilo ukuthi ngicabanga ukuthi endimeni nje yomculo ngumculo oqala mhlambe noma ke ngithi kumaskandi ngoba ngamanye ama-genre balaleli maskandi yahluba ngesikhwele lokho kunyangulaleli kakhulu ngidlule nje kancane kodwa kumaskandi ngiyacabanga ukuthi ngumculo oqala ukuphinda ingoma ikade sikhona ibe siphindi buye futhi ibe lento epeyiyona so I'm the first artist likaMaskandi elikwazi ukuphinda ingoma kabili so yabo yaphinda yabuye yaba umlilo ngalendlela lesingaphezulu kwale kade iveli kusho kahle abantu bawudlela umfudumezo wadlela yeka manje mjelisi ukuthi kulento engihlekisayo kabi yami ngathola kanzima kakhulu kwi podcast bafethu ngicela niyoyibuka la podcast oqala because okuningi sakhuluma lapha sesidla nje imbuyekezo njengoba sidla i-remix manje akusekho okuningi ngoba sixoxa wena yena la podcast endala njengoba sidla i-remix ngoba sesiphela siyakhulu ngizama ukuthola mjolisi ushintshile completely when it's come to communication mfethu yenziwa yini lento kabi yami uyangena nombuzo angazi like completely like communication yakho is mfethu ukhulile kakhulu man uyangithusa mfethu usudlani manje khokhomeleo manje ama-hit baningi ay ngaya uyidlisana nengane
hayi hayi mfowethu ngeke uyangithuza ngabe yami kodwa ke siyakubonga lokho ngoba kade sikhuluma nje nomkhaya ukubaluleka bokuthi mawukulama podcast ukwazi ukuziveza ukusigqamisa ngoba the more ungasho lutho the more even a conversation iphela ngoba iyaphela manga umuntu engivela ngithi faka ingoma ngoba manje akuxoxeki kodwa ke mfethu asizelana ekhaya go back ikhala kini likhona manje ukhona nawe kuhamba kanjani bekuyikhaya bevele ligqamile lina umnotho njengamanje iqhaza solibambele ekhaya uyakha ekhaya kuhamba kanjani angeke mfowethu ngithi belinothile kodwa likhona lona ubukhona abalo futhi nakhona angeke ngithi besihlupheka yabo so abazali basebenzile kakhulu indima abayidlalile sure sisezingane ke sikhula so no dadewethu ke ngoba mina ngingedwa ekhaya ke ngizalwa ngedwa ekhaya mfowethu yimi nobaba nje bese kuba umshanami ke lo ekuthiwa uyiwele lapha no wena sedle inkulu zokuxhumana useqedile ngomfika ngisho njalo nje mina ngifika ngathi mina ngulo kunjana useqedile ingane impela eyibiza ngayo mazimbone bomnyameni nje hawo useyakhale bemuva kodwa khona ufana niyafana kodwa no but siyafana naye umshanami siswana kakhulu naye wonke umsebenzi subame naye ngendlela ngaphandle kwakhe mhlambe khona ungaba khambi kahle ngendlela kodwa ke ekhaya bekuvele kukhona mfowethu bakhulu odade ngoba mina ngicathi ngunumber 5 mfowethu ngizalwa namantombazana u5 uyodwa insizwe yimi ngedwa so siba u6 mina ngunumber 5 bakhulileke kunami laba abanye mase bakhona ngiyela mayo yedwa then laba abanye ke sebeze bagana abanye kodwa ke ikhaya likhona mfowethu and currently njengamanje nami vele ngumuntu olungisa ukuthi libe ngalendlela engangifisa ukuthi libe yilo vele ngikhula because uma ukhula sikhona isithombo sokunaso kwesinye isikhathi mawubona omakhelwane nawo bakhila ucabanga ukuthi hey nami lokho ngiyakufisa lela window ngiyalifisa noma lo lwaphahla ngiyalifisa you understand noma lo big house okanje noma lesa stays so mina lokho sekuyiduty yami ukuthi kulokho asebekwenzile bese ngiqhubeka lapho ke ngithatha intambo ngiyokubeka la ngicabanga nami ukuthi ngifisa ukubeka khona Nkabiya kwethu uma sikande ngakubuza lo mbuzo uma sikande igenre ethandwa kakhulu wayiqoka wayikhetha so far mfethu mawuyibuka le genre yethu mfethu inothile ngendlela eyisimanga zikhona insizwe ezincane ziyangena zikhona ezikhona ezilimayo ivele zikhona endimeni mfethu kunomuntu omusha ofuna ukufana nomjolisi athola ithuba kabili akwazi ukushaya ama remix impilo yakhe ishintshe ekade engaqashwa naye igcine seqashwa siphe Nkabiyami ubuyoningo nobuhlakani becike lisencane ukuthi kufika kanjani kulezi igaba wena lesi sigaba usukusona ngicabanga ukuthi patient mfethu ukuba patient nje mawumuntu ungajahi futhi izinto ngoba phela kungenza omunye ebone ngeremix ingoma naye acabanga ukuthi uzo remix yakhe ibe yilento le akuyi ngendlela efanayo because nami leyo ngome angangikaze ngibone umuntu remix ingoma ngangenza nje ngendlela engangicabanga ngayo ukuthi abantu bazoyithanda bayithanda ngempela so ukuphelele into yakho nokubambelela kuyona ngicabanga ukuthi nokucabanga ke every day ukuthi into yakho ungayikhulisa kanjani because phela mawunengane ingane yakho mayihlezi ine routine eyodwa igcine seyirobot ngesinye isikhathi kumele ukuthi uyishintsha uyenze sokunye engakujwayela ukuze ubone ukuthi nayo khona into eyenze ngoba mawudlala isiginci ngeke uhlezi udlala isiginci esisodwa uzidlala endaweni eyodwa kumele uyishintshe ama bridge sikhale kanconywana ukuthi ivoice yakhe iyavumana ukuthi iye lapha yabo so ngeke uhlezi mawuthi uculela phansi ngeke uhlezi uculela phansi njalo kumele uzame ukukhupha ukuze mhlawumbe uzame into entsha ngelinye ilanga ukuze mhlawumbe noshuni bagcine bekwazi ukushintsha begcine bekusebenzela futhi ngeke ustick entweni eyodwa bese uyitshethe izosebenza bafowethu ungastick entweni eyodwa azifuna ukuprovela umjolisi ukuthi lento ayishow uyayiphila ama voice azwayo ningizama Africa uyakwazi wena mangaka ama voice akho awukhula ngawe nje mangaka maningo la manje ngavele emphani khona lincane wafowethu ngicela ngishaya umgqomeni lapho ungibuyisele emuva ngicela ungibuyisele umgqomeni mfowethu so akungithola umgqomeni khona le ngoma wayishaya kwi podcast endala ngenza lapha bengayibasaya bengaphindele khona ngeke beye vele ngenzela nje yaba ngaze ngishaya umgqomeni Nkabiyami phela umgqomeni bafethu ngwakithi ngwakhumalo so ngeke ngayikhulisa into yakithi sengiyachema phela
Taki Mjolisi asambe khehla ngoma ngithanda baby ngiyayazi khona yodwa qhaba iyodwa qaba ba yona ngiyazi futhi yayinamathisa hela la afunda ngayo oh ya awuyinamathisele khehla ngiso #isempela ndaba mayithatha isiginci ngokwazi ukuthi ngisempela ndaba Yosindo abaleke liqabale avungule isifo socansi zona ikhalisa velu Yosindo abaleke liqabale avungule isifo socansi zona ikhalisa velu abamhlophe banomona basondela ukusizwe lethu laba abamhlophe banomona basondela ukusizwe lethu Inela masaya anapasa pingulaza Inela masaya anapasa pingulaza Ay khohla lapha Bonanti ngulaza nanti ngulaza Bonanti ngulaza nanti ngulaza Bonanti ngulaza nanti ngulaza awuyabheka yawe yabhimba uzosebenza ngiceka njalo nathandana ugceke umuntu ozamayo akagceke umshayibulala ngelinye ilanga hayi uyakhuphuka qhaba thula qawe sekwesela impela kunjalo mfowethu ngiphethe into enhle lana mfowethu hey impilo isishintshile mfowethu hey akufani usunemali Mjolisi hayi lo imali anginayo Mjolisi usunemali akabe impilo ofaka noma uyi1000 lapho le time awungikabi yakwenu imali ayikho mfowethu imali ayikho hey awuzo kuthiwa ikhuluma phela sephaketheni ayi lo uma ungangiphikisa nje ngeke kuphume ngisho uzuko yakho uthi impela hey banami wemkhaya ngiyamthanda lo Mjolisi omusha ukuthi into engilwelayo le yamaciko ukuthi ayikho into ebaluleke nje ukuzi expressa mnganami ayi mfowethu ngijabule kakhulu ngiyajabula mfowethu ukuthi ngicina ngiphelwa izindaba mawubona umuntu okaduza balaza umbuka phambi kwakho impilo yakhe ishintsha iguquka uyiphethe kanjani inkabe endala ukhona umehluko because phela mawusulapha ya usuphezulu ngeke ukuthi abanye bese bebuka kakabana awukasishintsheli yini mfowethu usayiphila nempilo ubuyiphila ngaphambilini uzibone kanjani ngoba kufuna sikwazi ukuthi hayi angisathintwa angisafonelwa ngesikhathi sini ithini routine manje mfowethu impilo isafana nje ngumuntu oyedwa nje ohambuli oyihloniphelayo futhi oxoxa nabo bonke futhi abafowethu okuwukuthi mhlawumbe into umuntu angayicacizile ukuthi abanye abantu babe bengayi-understand ukuthi for instance nasemsakazweni makufonwa kuthiwa kushayela lapho 083109193 kokhosini so mawufona okhosini thiwa mhlawumbe nali minute fonane nisuke niba u1000 kodwa mhlambe bagcine bebamba bawu10 ngoba sebebaningi umthamo wabantu abafonayo kube ngiyabona makusafuna bawu10 uzokhona uba accommodate bonke ngasikhathi and isikhathi sebusy sesisiningi for instance njengoba ngilapha kwi podcast ngibusy makhona umuntu ozongifonela uzoba miss call ngoba ifone angeke ngithatha nefone ngiphendulana nefone while ngisakwi podcast so abanye abantu bagcine bengaka understand lokho kodwa ke abantu futhi ngisaphila nabo ngiseyimi nje futhi ngisaphila khona ebantwini ngoba phela abantu bayimi mina ngabantu yeah manje uyadumisa manje khehla ayi cha ngiyayithanda lena ayiguquki impilo emadoda umculo ayiguqula impilo baba ufuna ke lishayo yimi le moto yimi ufuna ke ngidumisa mkhaya kumele kudumise mina yimi mina kodumisa mfethu uyayazi kule ekhaya kunembuzo emithathu before imbuzo emithathu asingene phela kwingoma entsha Mjolisi mfethu mina I want ukubona into ehlukile kuwena nabantu abebengayiboni bayibone asisithathe lasiginci sethu ungidlalele njengamanje uma idululu mfethu ngizokunika isikhashana nje ngoba ngifuna ukuthi usiprovele ngempela mfethu ukuthi akuyiqonelananga wesiphathi ke sekunane ingoma ezintsha osuyikhiphile esizokhuluma ngazo njengamanje uyishayino Eric ngithi unoni M kwayishaya futhi naye so ichecka nalezo ngoma sibone ukuthi khamba kanjani ngoba umshayi wama-million mfethu king yama 2K asambe eqhawula kwethu isempela ndaba
tululu sweet lami thema lami wena enhlizweni yami dalo my tululu sweet lami thema lami wena enhlizweni yami dalo sando sami my tululu sweet lami thema lami ayekho munye wena enhlizweni yami dalo Isumi inhliziyo yami uyiphathe ngezandla dali wengome isupenda umqondo kimi ngicabange ngawe dali celube ngamehla midali ungibonise ngaboni hayi bafethu uba zindlebe zami ngizwe ngawe dali elungadela ukuba isibhayade sokufanele inhliziyo yami ngoba vele mangibona uvalo mina ngishawa uwidali my tululu sweet lami wena enhlizweni yami dalo Sano sami my tululu sweet lam thema lami wena enhlizweni yami dalo bafana besebayazi wena fake ngasukuma ngathi ngaphinde ngahlala ayikusekebonakele noma ndoda Obhe baphethe amafoni. Hayi bafaka into abuka into enomoya. Ungona ngamthola. Hey, wakabi yami kodwa mfowethu. Kodwa kube kuyaphiwana nkabi yami ngabe uyangipha. Hey. uNkulunkulu wazi. Wakabi yami wangena kanjani umfowethu umnqobi yazo ngoba wavele wayishintsha le genre wayithi. Kwenzeke kanjani ukuthi ugcina uqoka umnqobi yazo mfethu kule ngoma ngoba wangena wathi khaxa mfowethu ngicabanga ukuthi nje mhlawumbe ukubeka kancane emuva ngoba ihistory yale ngoma iningi yona ukuthi ngeke iphele mntanami ngeke iphele ya ingoma eyodwa yona kodwa inomlando omkhulu kakhulu ngoba abantu bengamangala ukuthi ingoma eyaqanjelwe studio khona engakhompozile because lezi ezinye zase ngicabanga ukuthi album yami yeningoma ezu16 sure leyo kugcina ibinengoma eningi kakhulu so le zonke lezi ezu15 zasezikhona then this one yayingenalutho kwakhona nje imsindo kuphela so ngifuna uku-appreciate abafowethu engisebenza nabo i-studio engisebenzisana naso ilapha eBryce Sound Hub uBryce Mfoka Mabuza umfana wale nquthu yeah so ke sasibambisene nokwazi insele okuyena umuntu waye producer nje usonkondlo khona kodwa ke waye producer ngalesa sikhathi so okuyingamesa ingoma esayiqamba nayo that's why iyagcina ithi mangabe iphuma first version yathi featuring wazinsele ingoma esasiyibhala naye e-studio phakathi wayelidlala insimbi then so yeah sasilokhu sichoppa sibhala yagcina iphelela then ukungena kwamnqobi ke wangena ngoba ngisho ukuthi mina I just made a video ngipromote ingoma kahle ngoba ngangibona ukuthi imnandi yona kodwa manje unosukela bena ukubona nawo umenza umsebenzi ukuthi udideke ikhanda ungazi ukuthi abantu badlile noma kunjani ubona ukuthi sithe complete bana mkhohla ya ukhona abadlile ukhona abadlile usuke nawo kuyale ngoba umsebenzi usukwenziwe wena so nami ngoma ukuyenza kwami I think ivoice le ethi mayidululu engathi iyahlabelela ngoba ayiculi iyahlabelela lo munye uyacula lo munye uyahlabelela so yayingekho engicabanga ukuthi yayishoda but sasingakuzwa ngalokho sisase studio ngoba nakhona phela kushesho ya nayo ke futhi no yayingashesha yakhe wangakushesha ngokuthi phela ivoice yona engakaveli le
Konje nomana lephenduka. Yayiveza isiveza ingoma esikhona. Yeah, Malala So ke ukushaya kinyoni ezimbili ngetsheli lodwa bephela nale ngoma enye nayo iyaqhubeka yayenza imali nale iyayenza imali. So emva kokuvela kwale ngoma noma ivideo lengayenzayo wayeseqhamuka umnqobi yazo wenza ivideo naye ezimixela nje ngendlela yakhe ke manje ukuthi yena angangena art. It's not like waqhamuka ethi ucela ukungena engomeni. So wenza nje ivideo on TikTok futhi akaza inbox ethi ucela ukungena. Yimi engaya kuye ngathi nayibhuti lento leyo kade uyenza lapha ngiyayithanda. Wasethi yena ayivele lento ekade ngiyenzile isikhona because umuntu one studio naye ngokwakhe. Safike sisithatha ama voice akhe sawa paste ngapha yasivela ihlangana iba isinanqa. Ha. Kwakuphuma uswethi. Awu ayikho indlela. Eric njengamanje uzoshaya anytime imillion bhaka maningi ama million kahlahla abantu abakufeature kahlale nje ema umuntu efuna imillion kumele ayisondezana nawe mayifuna nje imillion mayifuna nje imillion bafethu mfoneleni umjolisi nomjabulisi gcina kube into eyodwa awuna uyazi uyazi lonto nginamanga mjolisi mjabulisi yebo. Oh yeah. Cishe yeah. Kodwa ke mawufuna umjolisi uzomthola akufika kushayela imillion. Webuthi uyawagaqaza ama million. But into engiqaphela kuwena awugxilile kumaskandi kuphela. Nje ubukwazi ulanda umnqobi uzomfaka kumaskandi and futhi wamfaka style sakhe lesasiculayo. So njengamanje umuvile washona ngapha ngithi Afro pop or what kodwa ngizule le ngoma ithi ihlanganisile maskandi kodwa naye akuyona maskandi completely. So ithini lento yakho yokwazi uguquka noma ukuhambisana nesikhathi noma ukuhambisana nomculo siyazi vele uyikhokhomeleni but sihlinzeke eqhawe amaqhinga onawo ngoba amaqhinga lawo mfowethu mhlawumbe singakadluli kakhulu ngapha kumayidululu ile ngoma ngicabanga ukuthi bekuthiwe ngento eyi breakthrough mano ngiyaphika mina lo yes ibreakthrough mhlawumbe kwena but yakhumbula mfethu uma ka Enzo ubaba ka Enzo mfethu uthi wangena kanjani kodwa phela uyabakhona bese kuba khona isivuthevulu uvuthondaba kahle kahle ngayithi kunesingeniso kube nengqikithi lapho uvuthondaba la sisemzimbeni ke njengamanje akafika esiphethweni ayisiphetho sekude sisekude impela yabana kithi so mfowethu njengoba ushilo nawe ngeke sikushiye ngaphandle ukuthi ingoma ajavile ama million awu9 yes ku YouTube kusakhona lezi zinto wayibalanga Spotify konke ngaleyo Apple Music kuningi nje nakhona wakhona ama million so singadlulisa futhi ukubonga kakhulu kubantu bayakhombisa ukuthi bayasithanda and nathi siyabathanda kakhulu mangiqhamuka ke mina ke nyoba ngiyikhokhomeloni nje wonke ama2K ayazi ukuthi abhilonga la kimi ume cha ngiyagcoba mfana hayi abaphathe mfana ngagcoba nasecaleni mfowethu angingazi amandla ngagcoba mfowethu athi ayisiphathe mfowethu ngicabanga mfethu ukuthi ukubonga nje kubantu then njengoba ukadusho nje mfethu umuntu useyadumisa kakhulu ikhona insizwa lapha mfethu yasungumela phezulu mangabe siphuma number 2 okhosini FM uMia Mr Ntuthuko Mia le eBackville so asiwina ngokhosini le saphuma number 2 nje wayesekhetha eqoka nje ukuyithenga cash ayikweletanga kana ipholo ngoba ijabalbi kanje le yapholo webhodi yena wathi ngalona ngqo impela lelivotela ngenxa yokuthi wayenesifiso sokuthi ngiwine which was surprising ukuthi wayengangazi khona wangifonela nje sethi uyongithengela imoto yona mosa lo bethe athi sibiyo ngoba izibonga so vothi kwaba into kanjalo inkabi iyasithi nje hayi mfana omncane ngenxa yokuthi bengifuna uwine noma ngingasenzekanga ke azingiphoxekanga nokho ngaphela uma wasikuyi competition kusuke kungenzeka noma yini so ngoba ngangikululeka ukulokuhle wayesevele enquma ukuthi ayoliswipe nje cash wayeselithenga mfowethu wangemkelisa lona nakhona akaze angibuza ukuthi lihamba kanjani akaze kuthiwa nalapho engihamba khona lokho inkomba la afika nelogbook nje ebhalemi so kuyibonga kakhulu yankabi ngoba namanje ngabe mhlambe ngirequestile noma ngake lapho
mame noma amatekisi kodwa vele ashibhile Yeah, no, not bad. 15 rand Yeah, kusetuzana but ngale kwalokho mfethu ukukhuphula izinga lomculi mangabe ekhona ukungami ngeenyawo kuyalikhuphula izinga ngoba ukubona abantu behlezi bephambana abantu baye bengayitshela ukuthi sinjengabo uma besibona mhlawumbe ngeke ngithi unengoma ezinkulu abazazi so abantu baye beyitshela ukuthi mawumculi enye into umculi ngoba noma eqhamuka ekhaya kini ufisa ukubona enye into kodwa yena umuntu mhlawumbe uthola ukuthi ngeke akwazi ukuyenza for instance kunabaculi abaningi abenawo ama-million kodwa abangaqashwa okuchaza ukuthi ama-million lawo awasho ukuthi usunezinto ezinkulu noma mhlawumbe ufanele ukuthenga amafortune nani so yeah but ukungahambi ngeenyawo kwenza isithunzi sakho sibe khona because abantu abakuboni njalo so uma uqhamuka ebantwini kuba yileso sikhathi ababu hawu nanga umjolisi so nami abasangibona bona abantu sebengibona mangiyoperforma ngihambele ngiyendini so ngiyayibonga kakhulu lenkapho wethu bekuyilokho nje mhlambe bese ngidlulela ke epointini leli lokuchushela mfana ngene nabo menye ama-genre manje even nakwi-18 lapho kutira khona ukuwacula ngiyakubona ama-tycoon kuphizi kabe ya start usibeke nje kabe yakwethu mfowethu khona ngicabanga ukuthi ke phela leyo kuba versatile yinto endala kakhulu yabo kodwa ke zimatches bengithanda uMaskandi kakhulu ngikhula nje noma ngikhule ngawo uMaskandi ngulalela kamakhelwane lapha phela iradio ayingeke ekhaya nogesi wawungeke owayikhona iradio kodwa kwakuyile ongayikhanda mhlawumbe oyikhanda nokuyikhanda thina sasingabasazi nje asibuya siyifaka ufuna ukubona abazokhuluma phela yayi ngithi yini khona lokho kwayindwayo bathi umkhishini yona radio ayikhona ekhaya leyo nerelende ngathi ngibona phela ngibona mayisifili ukuthi ngene amakokoroyo uqaqe icrew besikhala isithe kanje singaphandle ne-station suyisetha khona la ungasayi lapha so vele uwahinde khona la so yabana ngithi but ke ngoba phela mina ekhaya ugesi uzwaba khona ngicathi bengenza grade 12 impela ngangiyobhala ama exam grade 12 ngangifunda nje ngelambo khona lokuthiwa ilambo kwakungcono ngoba kuyakhanyisa khona kufana so ngikhule ngawo uMaskandi kodwa uqala kwamcula uMaskandi ngizothini uqala kwami ukubonakala ukuthi lento ingenzeka because mina ngangise high school umshana mase primary ukwanilo bathi umcabuzi ke nje icabuzi so wena umuntu waqala ukuya kuma culture nesigini yabo so uma ngabe siphethe isigini vele njengomuntu oyileader ke because sasinakho ukucula nabo nani so njengomuntu wayeleader lalabo bantu ngenxa ukuthi wakwazi ukucula wayefika ngasekhaya so that way ngaqala ukuba nothando lokuthi hayibo lento kanti kanje because noma ngangiwenza amagomgomo kodwa kwakukhona ukuthi mangabe sengibona lesi sangempela ngisho ukuthi hayi ngayishaya lento na so yeah but into engangicula kakhulu isicathamia hayi ayikufanele benze makhe hayi isicathamia phela ushuthi ushawula yini ngiyathemba uvela ngangishalo hayi ushawula yini wayishawula ngangishawula number 1 impela kube nje impela ngicela kulona akaze lamaqondo kwakuyilokhu njalo sasenza lento yamaculture but isicathamia namahubo ngangiwacula futhi nenkondlo futhi ngangibhala nje ngangusonkondlo lapho ngangihaya impela ke aba amahlono mengaka nje ufunda wenze njani hayi kwakunzima kakhulu impela ke ngiyakutshela hey asirayima ngempela kodwa ziningi into engizenzile then mangabe kuza la in terms of uphuma kuMaskandi uza ngapha lokho kuyasiza ukuthi ungagcine ufocus entweni eyodwa uyabo so kukhona incwadi lapha eBhayibhelini ethi ababili bahle kunoyedwa uyazi cha sengizwa ngabo khahla phela okuhle kuyaqhamuka kwabahle babili bahle kunoyedwa lokho kuchaza ukuthi ukubambisana kwabantu mabe baningi noma wena mangabe umuntu fanele ube nabantu abaningi bamsenabo ukuze makuwa ngapha ukwazi ukubambelela ngapha so njengoba izandla zimbili nje mawubambile kanje kuba lezi siyabamba lezi siphinde sibuye lezi gcine ukwazi ukubalansa kahle ngendlela so ke njengoba umculo eminingi ngangakho emhlabeni wonke jikelele ungayicula neRaggae uthana just to gain knowledge from bona ngoba indlela esicabanga ngayo thina ayifani nendlela abacabanga ngayo abanye uyabo so that's why ke kubelula nokungena kubafowethu bakhona nje obusishilo Eric sisebenzana naye kahle kakhulu uGazlam bese kuba onoli M bakhona lapha ya ku Records ngaphansi kwabo abafowethu laba bakangubani
and then nawo amaTycoon nje obusushila abafana base Afro sisebenzele nabo kube kuyiqhamuke khona so I think baningi abafowethu sengisebenze nabo ngoba ukuqala kwami ukubona ukuthi ngingakwazi ukusebenza nabanye abantu ngaqala ukusebenza nomfowethu okuthiwa uSipho Sethu wakandlovu ngabo 2022 21 kunengoma lapha yana engangazi ke noma phela kodwa sasibhula lapho sizophumelela nakho naphumelela hayi sikaphumelele sure Kodwa sibheke khona futhi siyaphokopelela amadlozi noNkulunkulu ayakhomisa ukuthi akhona ngoba uyabona indlela mayikhanya ucha banawe mfowethu so yeah uyela mfowethu ungicabanga ukuthi ingoma yokuqala ngayenza kwakuyingoma ya gospel eyayithi sizophumelela yasipho sethi Ndlovu nje yona ngoma engangena ngayo studio leyo then ngasuka nami ngabe record le yami EP eGMD ngakhula kanjalo ngagcina ngifika la ngikhona njengoba sengirecorda nje wonke ama genre khona yeah nomfowethu kuyazwakala kanya kwethu 3 questions uyayazi ngeke ngidedele ukuthi phela umdala la ekhaya ngeke ngikudedele 3 questions imbuzo emithathu kulo 3 questions imbuzo engalindelekile noma imbuzo nje sikunika ithuba nje ngesivakashi sethu ukuthi i3 uyayiphendula usho ukuthi no mfowethu Khumalo ngiyakwazi ukubona lo noma asidlule ekhehla sithole uzokukompisha manje lefone ngibone wena ngibone ubona uthini cha uzokukompisha brazo uzokukompisha brazo okay it's fine asiqala ngequestion yokuqala first question uyayazi nawe wena ungale ekhaya I remember ngakubuza ukuthi kwakubani umcule nomuntu esifazana owayesivakashela kwakuMashudula akhumbula if they woMashudula umuntu yena futhi namanje kusabena kuphela usakwazi uvashela kwi-podcast umuntu esifazana awusekhumbula umbuzo so khohlo kulungile asikunika omunyeke sekweminye hayi ngeminye manje ngisabuyela lapha checkila la engineer ngicela ungenzele umusa ungifayele lezo number lezo ngiyaxolisa ukuthi imgabi lapho but lezi number lezi zu7 1 bese ba 1 abathathu bese ba 1 abathathu ngifuna ungibizele nale number uthi iyobani just a number 1 bese babathathu baphinde bebe bathathu awuthi ngikubhale kahle la mhlambe ngoba wona ngeke uyibone ngoba la mhlambe la iphone ayiveli kahle nansi iso 1 yeah 1 abathathu yes bese ba 1 abathathu sure yebo first question yasebo uyahleka umkhaya ukuthi ufune ungayicomela kancane ngisacela umkhaya umele kancane nomuntu lo unebhathela of social science isifundiso sengikhuluma naso labafethu ngikuba nesifundiswa la azikho balokho social science ngibize eze number yes hayi ukuthi ngihlanganisa labo 1 no ibiza nje for example 10,520,000 futhi lo 1,101,101 yes angithi aweka amarandi uamarandi besisosho rand 1,101,101 randi uright ngomkhono in a room cha 1,101,000 I tell you asiyamjolisa okay sanokuganga lena ngicela ungeke angibuzi mana awubize laba ke wena ke manje awubiza laba ba ngithemba sithele umbukele ekhaya khululeka nangizothela umbukele okwenza wenza kasitshela you know the story I don't give answers hayi ngeke basihlupha asingabana wena mnganami akulungile khona akulani kodwa khona imillion la wena kade kade usungitshela ngeBhayibheli elimnandi ababili banjani ngiyangifundisa manje sengifundile ake nginike umbuzo wesibili second question abantu abayindawo ngandawonye bengamanzi isaga lesi sisho ukuthini abantu abayi ngandawonye bengamanzi sisho ukuthini uchaza mfowethu ukuthi no abantu abafani like
Naye nginamkhandla ungihlupha mkhandla. Kodwa kuchaza futhi ukuthi ngesicabange ngendlela eyodwa mangabe sabantu ngoba kungenzeka uthola ukuthi iningi labantu njoba ade usho nje livumelane nami ukuthi 101 million bese kuba khona omunye ozofika nokwakhe ucabanga okuzophuma eceleni yabo manje amanzi vele ngoba bazi na ukuthi for instance njengalento yomculo njoba sibaningi ngangaka angeke uthole ukuthi kuthiwa wonke umuntu ulandela umculo yedwa noma ngithi umculo ke for instance ngeke uthole wonke umuntu ulandela umaskandi emhlabeni khona abantu abalandela okunye khona manje so ukuyi unpacker into kanjalo ukuthi ngeke unpacker umzama manje social sciences la ngeke khanje njengeimbongolo mayilusiwe zihamba izongena amagusha phela bayeloda la shona le wonke ashona ngeke ulithole elinye liqhezulu azolandela lela so bachaza lokho ukuthi omunye uyacabanga ngendlela yakhe nomunye acabanga ngendlela yakhe nomunye abona into ngishuthi kahle ngeke sibone ngeselibani kufana nokungaboni ngasolinye yeah mbuko lokwenzeke yenza iqiniso usisize lapho okay umhlahlandlela ngipha kumusho ufakelele igama umhlahlandlela 3 questions question number 3 umhlahlandlela ngipheke manje umusho naba abacula abancane bafuna ukusibuka ekhaya bafunda bafuna ukwazi ukuthi okay masibuke wenze nako kunye sikutholayo kubalekile siya entertainer siyafundisa senza konke umhlahlandlela ngakhela ke umusho ngalelo gama lelo umhlahlandlela ngisho nje just a question no wakha ngakhe sentence sentence yeah noma ngabe past tense just a sentence in a past tense or we ngoba mangayenza nje ngabaculi mhlawumbe abasakhula noma abancane njengami ngingasho nje ukuthi abaculi abazame ukuthola umhlahlandlela kwase bekhulile ukuze bazi ukuthi mhlawumbe yini kufanele bayenze ukuze bagcine bephumelele ngelinye ilanga ya nangisho nje cha phela ngithi yebo babahlahlela indlela yokuthi kiba kanjani lapha kwampumelelo yebo umkhazi ngomkhipha this time uyangihlupha kodwa yiko kuhlahla indlela lokho okay buza okay sabonga sibuke lokwenzeke yenza iqiniso usakhele nawe lakho siliqonde ukuthi kuhamba kanjani qhawula kwethu kakhulu kumnandi namasithinta le nto bese usipha ke la utholakala khona inkundla zokuxhumana siyazi vele abantu bayakulandela kodwa baningi nabasafisa ukwazi ukuthi inkundla zokuxhumana ezakho iziphi awusithinte noma ngabe yini mfowethu efikayo sesiyahamba manje side lesikhathi sixoxa mina nawe bengingasakwazi ukuxoxa kangaka ngithintwa yiloko ukuthi le ndoda isikhuluma kangaka le ndoda yakwethu bengithi ngizothi nqaphu noma u30 minutes First siphethe ikhokhoma leyo la Jolis mfoka ngapha emzumbe bafethu nawe mzumba umncinyana lobasahlukana namhlanje dali wami enhlizweni lami uyohlezi unendawo noma singahlukana namhlanje dali wami enhlizweni yami uyohlezi unendawo noma singahlukana namhlanje dalini enhlizweni yami uyohlezi unendawo yakho isoft spot inde ngayo enhlizweni yami kumela kwedwa isoft spot inde ngayo enhlizweni yami kumela kwedwa hlase ngamthola umoya ofana nawe ngamthola yoba nguwenhlizweni yami ngamthola umoya ofana nawe ngamthola yoba nguwenhlizweni yami noma bekhuluma abantu ngeke ngulekela noma bekhuluma abantu ngeke ngalile mama noma bekhuluma abantu ngeke ngulekela noma bekhuluma abantu ngeke ngulekela noma singahlukana namhlanje dali wami enhlizweni yami uyohlezi unendawo yakho noma singahlukana namhlanje dali wami enhlizweni yami
mayidulu la sambe mfowethu. Ke kathi kosikoshona ilanga uzofaka mayidulu okugcina 1 minute mfowethu. Awukabi yakho. Ngolongena mfowethu. Uthe umayidulu la ngathi. Asifama before sishiza into ungithi mayidulu. Kodwa futhi ngusisi uNkulunkulu uyangithanda. Ngihlala nje ngilalela izinto esinoju kanje. Ngingedwa nje. Ningenze Verifika ngiyanibongela. Hayi sesiyahamba bafowethu. My Lulu, sweet lami, tema lami. You and I, inhlizweni yami dalo. My Lulu, sweet lami, tema lami. You and I, inhlizweni yami dalo. Elungadelu bayisibadala sokuvuka mele inhliziyo yami ngoba vele mangobalo Ayikhona madoda wedali mayidulu sithi lamthemba lami wena usenhlizweni yami dalo bafowethu ngeke mtholisi utholela kuphi impela baba bese sivala ukuthi phela khona umuntu imbuzo ungayibuzi yonke kusalo kwakhe ngoba i-album yakho khona uzoyikhipha but siqala ukuthi utholela kuphi intaka baba mfowethu zakho nje uzoxhumana mfowethu ngicabanga mfowethu ukuthi inhlanhla ekhona ukuthi umjolisi useyedwa nyama manje akakabi khona omunye njengoba ngangathi ngijilo so kuseyimi umjolisi on Facebook umjolisi SA ku TikTok umjolisi SA also it's _ SA then go Instagram ngoba so ukhona na yes umjolisi skisi umjolisi and then uma ngabe uyobheka lapha ku YouTube it's zonke into zami is under mjolisi topic so okay kodwa kulula kakhulu uma ubhale wathi mjolisi nje kuyayivela konke and then under wonke lamalokhunjana ke kuyavela wonke imininingwane osukuyidinga ukuthi mangabe udinga ukuthi sifike endaweni usithola kanje so kodwa laba abanye ke mhlambe njengama email ithi malibongwe.prince3@gmail.com so ngiyatholakala kuzo zonke lezo indawo ngicabanga ukuthi akukho la uzothi mawufika khona futhi ke mhlambe ku Facebook la ngizolokhunjwa khona because kunabantu manje abashela intombi lapha ku Facebook adlala ngezingane ku Facebook lapha nithothi ngoba phela inamba uthothi zizaba khona ngalesa sikhathi because inamba yami ayikazi yayishintsha thothi mhlawumbe ngizobona ngomuntu esengiwasaphela mjolisi bengikhuluma nawe uhena wathi hayibo sengiyakweshwama ke nalokho ukuthi hawu bengikhuluma kube bengathi mhlawumbe abantu sesiyabaphoxa kangaka yes kodwa mhlawumbe okunye ke mhlawumbe mfowethu engingathanda ukubeka in terms of ukuxhumana hayi ngoba abantu sisuke sibaphoxa noma kunjani kodwa kuhle mfowethu ukuthi uncomile ku WhatsApp noma kuma comment kusuke kwanele yabo unothi ukuthi abantu besifonele njalo because kunabantu othola ukuthi uzofona umjolisi lengikhuluma na so it's better mfowethu uma ngabe umuntu ezofona eza ne booking because manje thothi kwesinye isikhathi ngiyaye ngiyayibamba ifone thothi ngiyeke into engiyenza ngesinye isikhathi thothi ebalekile kanti umuntu nje uzothi hayi benguchecka qhawe so nje kuhle ukuthi bese checke khona lapha enkundleni ukuthi hayi sikahle ngoba masipostile sisaphila if be comment asithole ithuba futhi lokuphendula siphendula hayi ngoba mhlambe ukuthi sekuphakama noma ini kodwa ngesimo sokuthi iziningi kakhulu izinto umuntu azenzayo so asikwazi ukureceive ama call nawe then ugcina ususanganelwa naye ikhanda nawe ungasazi manje ukuthi uyabona so ilokho nje futhi ngingakudlulisa mina ukuthi abantu bezama ukugwema ukuthi be yabo hayi futhi lapho ngiyakufakazela ayantholakala ngabuzami nami impela hayi ngiyawuthatha impela iviki ngemfuna ngingamtholi kodwa mase ngimtholile futhi ngiyajabula futhi i-album yakhe izophuma usekukwena ukuthi usazi mhlawumbe i-date mayikhona ngabikho kodwa nje uqinisekise ukuthi umsebenzi wakho ukhona sendleleni ngeke futhi ngikhuluma iphutha
umsebenzi usuphelile Yes. yeah but ke okosuku khona ake ngithi nje anytime soon kuthiwa coming soon Bazobona ngawe sekuqhuma lo. kuyayithi coming soon kodwa wona umsebenzi bafethu usuphelile Sure. engithembayo futhi ukuthi abantu bazowamukela ngendlela ebajabulisayo ngoba kuthatha isikhathi eside ukuthi ngisebenze Sure. nengicabanga ukuthi ngisebenze ngendlela satisfying abantu abazoneliseka ngayo ngaphela into mawungenelisekanga Singancane. Yeah kunjalo mfowethu but ke bonke abantu ngicathi mawenza umsebenzi uthatha isikhathi kusuke nginika ukuthi uzama ukuthi wenelise bonke abantu noma ke phela bengeke benele bonke abantu ngoba ngibungeyona imali nje ngeke abantu bekuthande bonke khona akekho umuntu engeke ngizothi akayithanda imali noma kuyimpande yesona kodwa bathanda khona kunjalo Yabona ngithi yeah. So yeah kufana lento yakho nje futhi into yakho kusokuyinto yakho because noma ngathiwa namhlanje ikwenzela izinto but ngoba into yakho usukuzoyilungisa so ke njengoba mina ngiyacabanga ngowabantu mina because ngumuntu othanda bonke abantu nojabulela bonke abantu futhi nofisa ukujabulisa bonke abantu as much as bekhona ke labo othola ukuthi inhliziyo zabo zimile ekuthenini vele umjolisa ngemphiwe so ngangifike vele ngingaphiwanga ngangiphiwa ubaba noma nabakithi ke so ma umuntu uthola mhlawumbe ngomphiwe endlela thile Uzongenza nomculo umnika wona. noma ngathi u right noma ngathi u wrong because angemphiwe so angeke vele azakuzwe lokho engikusho so ke kubona ke bonke labo bantu labo mawumuntu mhlawumbe into engingayisho mfowethu ukuthi wazi ukuthi ukuphila emhlabeni akuchaza ukuthi wena ubalekile ngaphezulu kwabanye abantu understand so bonke abantu ukufisela abantu izinto ezinhle kuyakwenza nawe ukuthi ube nezinto ezinhle you understand that's why uNkulunkulu mangabe ekhuluma nabantu ethi ukwenzela abanye abantu izinto ezinhle kuletha izibusiso kuwena so isibusiso ke mhlawumbe kusuke kungekhona ukuthi uNkulunkulu uzokupha imoto mhlawumbe uthulo edayo kupheleni kwakho lo isibusiso wayilona ekwenzeni kwakhe izinto ezinhle kubantu so omunye umuntu akakubhekike ngalelo so unezo nje ukuthi kufanele ahleze xeka zonke izinto zabantu enyathela because ukugxeka into yomuntu ungayazi ukuthi isukaphi iyapi futhi because njoba sikhona nje sabantu mina nje ezomculi ngangakaze ngicabanga ukuthi ngizoba umculi but ngiwuye namhlanje mhlambe ozoba successful esikhetheni esizayo uzogcina batshazwa ngokuthandwa abantu noma ngokupraise abantu so njoba kukanjalo awazi wena ukuthi kufana nomuyolwa nomuntu mawukuthi ukuthi angaze ngidlale ke induku kodwa ngingayazi ukuthi mawuyobhekana nomuntu niyolwa endukweni usukungazi ukuthi uphethe siphi isithunywa noma amadlozi uzokushaya ikhandofu because idlozi aliphethe linamandla kakhulu yes so ungabojwayela kula nezinto zabantu ongazazi ukuthi zivele kanjani ziyakuphi wena bambelele ekuthenini uhalalisela abantu mabenza okuhle nabo zozo nje bakhide inkabe besamba nazo lezo so ukubongela abafowethu ngayo zonke izinto ezinhle abazenzayo abanye bafowethu bayawina ngapha nangapha so isikhathi sabo ngaleso sokuthi bathole leyo nto abayitholayo so to congratulate someone uma ngabe kukhona into enhle akayitholile kukunika nawe ukuthi inhliziyo yakhe inhliziyo right but uma ngabe uzokhona ukuthi uhlezi unenhliziyo ebambekile vele ngeke uye phambili 2022 bukhona azange sesinombuzo omusha out of 100% podcast kukufonela kukuncenga ukuthi ufike nawe usifonela ukuthi hayi ngiyathola ithuba ngizofika isikhathi sokuthi kuze kufike usona namhlanje isigcwele studio uyasibona out of 100% usinika man percent ndaba silungise mafuna silungise ngicabanga mfethu ukuthi ngoba ngenga noma ngaseyena umuntu wama television ngakhule kodwa ke anginazi isikhathi sokuhlala ngibuke kahle yonke into kodwa ngokwami ngicabanga ukuthi kukhulile kakhulu because ngingabuka i-podcast yekethenda kakhulu le kaMenzi ekade khona lapha ekhaya so ngabona yonke into on point njoba ngibona ngamanje ukuthi we editing that side ukuze yonke into iphume kubantu i-right meaning sekune production it's not like we just shooting ngama camera and we take izinto siyoyifaka lapha but nalena ngiyabafowethu ukuthi bethi belokhunja bebamba ngamafoni kahle uthi lapha ifuthi angisho ukuthi ku wrong kodwa ke kuchaza ukuthi ukukhula kwenu kulapha phezulu ekuthenini vele yonke into fanele ibe ne production manje because le video senza manje fanele behlale phansi edithwe ubonakala ukuthi lapha kunjani
yabo mhlambe asiye imali lapha ku 75 then u25 isubekele cha subekela ukuthi kusebenzeke ukuthi mhlambe hayi ngoba ku wrong but izinga lihlezi linyuka for instance yabona esikoleni kunengane othola ukuthi uthisha yabona umhlali mpheka kakhulu so yaziwa vele ukuthi uzothola 100% avela kuningi nje mhlawumbe u8 ngabo akurongise la unawe ucasuka ukuthi uyo complainer azi ukuthi ucomplainela into ekhona but just for you to pick up ukuthi ungabuyele emumva uqhubekele phambili akunike leyo nto leyo so ngicabanga ukuthi mfowethu into kanjalo nje njengoba sekukhuleka ngalo akukhuleke ke phambili yeah siyabonga nina besilo mfowethu bekukuhle sendawonye just kunjalo ngakutshela mfowethu ngisacela futhi nane time isekhaya kulokho kodwa singakujabulela ukuthi engade ngihamba kahle siyothatha lo ya1 owasgeja kodwa ke yonke into ihamba ngesikhathi sayo uNkulunkulu mayedalile izokwenzeka sibonga kakhulu ngane yakwethu uNkulunkulu aqinise nje mfowethu akuthobe njalo sihlale ke sinayo ngaso isikhathi siyabonga kakhulu iNingizimu Afrika kube kuhle September nikuthokozela uhlelo lethu siphinde sibambe ngokuzayo #kwenzeka podcast with umjolisi bafowethu siyabonga kakhulu sithi nje salute siyabonga mfowethu danke kwenzeke podcast